Yang batang lain bos meter mana? Yang orang itu apa 50 বছর নহন মান কথা আচ্ছা আচ্ছা নং ব্লক রামচাঁদ্রগড় kai ni sini mung kai আনবু মুখে রমেন্দ্র দেব acha kai mo lama tabuk kai bab bob te khai mo lama tabuk kholaijak kha mo lama थांनाय को सिपिएम आमलबो mo kholaijagya congress आमलबो kholaijagya हंके जों वानसुका ताक्लाय चिनि बुबाग्रानो को ते फानबाय जों चिनि सारफेल न जों गयखा जोंनो कायसा लामा सनाम रेडि नै हंके गयमानि सारते जोंनो लामा कायसा सनाम बेका nong oro busuk family rok no lama ti hinnai रो दंगो 7 फेमिलि मतन दं kai norok omo lama no manai norok busuk joroti nong khawa tong thujak लामा माने जों खास बेलाइसरांका तामके जों आसो सरक किनार दै लामा दंइसे जों ओ साकावके गाय फायनानि लामा फनो गरै इनके मुसुक फि फायमानि मुसुक थांमानि आतै लामा बायसे जों गासाव थांङै मा दङ तै रुगी रगं थांकै आपतिके मंग क्लाङै रोमै क्लाङ मा थांता डाइरेक्ट गारि रो खामाया ना ताबखाय ओसो पारा जरा गारि फायमानका आबन बागे बेलाय सारनो बाहामाय मारवो बनि साथे जों लामा न मानमान बागे media friends no puleno hambai ruo जों तिनी चिनी 12 रामचंद्रगढ़ एडीसी constituency बिसिंग khobjak चिनी रामदयाल ADC Village बिसिंग khobjak चिनी गोरों नै चिनी आमसे फाइ सकबायजाक जों तिनी अर चिनी लगियो तंग चिनी बायजालबारि साब जोनलनि चिनी बरमगोनां चेयरमैन एंड्रु देबबर्मा ते चिनी वाइ टीम नि आरसिगत वाइ टीम नि प्रेसिडेंट बरमगोनां रितन देबबर्मा ते चिनी kwai JDC ni chini borong mana member chini borong mana Sushil Debbarma te chini orang chini joto leaders di pramothani te chini Ramdayal ADC Village ni chini chairman jeng tini or area of Hainai Feka chini o amsai jeng tini Omohykhe lama senam tomani ang tini chini o parani o amsai ni lukurok ang kogrijak tomani thanai jore visit khaipuro borok lama Salkwdwkma romoi o lama no bor sai tamon khlaine musumani borok ni kaise imang tongmani ngai norong ni chini joto lukuni phane ashibad bai taklai chini MDC phan mamon bisungti o lama no ang MDC phan bisungti borong no ri mama bai ang belekhe saksak bo man bukha belekhe tong thoka te chini lukurok no angasa hamai maribo borok tini palke logri tongman bagai chini bobagan ashibad bai chini bobagan naikol phangoi jeng taklai je jeng ADC haban hoite MDC phan mamon bisungti jeng tini ojago snamangka abon bagai jeng tini chini amsen joto lukun jeng bobagan khulombo bobagan paifle hambaribo te buskang jaraba jeng Omohykhe thanjak lai jeng bobagan logio tongoi jeng amsen je problem no chikon problem ni bisingni kotor ni problem jarate jeng teibo solve khain bagai jeng chaitoknai te Omohykhe buskang jaraba jeng samung tangai thane sir MDC phan bai ke omo lama simna samjak tek MDC phan bai taklain bisho jeng lama or rogo te kubuni jaga jeng already jeng chengna thangai tongo te omon karibo open set rok jeng ri tongo bazarago ane bongsinam hatiro rikha tabo buskang jaro ampra bazaro jeng tini open set ja abon jeng inauguration khaine Omohykhe jeng takal khlai tongo te chini yod rong bagai ba jeng buskang jeng jersey rok rina bagai jeng already jeng process choli tongo te buskang jaro jeng Omohykhe no kami kama amse lama nang kuk tongmani jaga jeng kobang sirime phano je limited fani bising phano jeng lukurok no naikoli tongo Omohykhe no chini joto leaders ba sakthari tongo abon bagai ang chini leaders rom khoroksa ka chini or phaimanjak phane joto leaders te amsen joto leaders rom amsen joto lukok no ang hambai dio nang pal tongman bising tire jeng asuk Salkwdwkma je lama sname tongman jeng khlainani jeng omoni possible hambai